Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangintak wallah pala tanud mi sampai sa giyang aya pagkataling mga bulan Ramadan. Umiyog Allah na yaumul ahad na punya tataw na upama kumakan niya tataw na pupusa tanosi ko yaumul ithni. Pangintak wallah mi sampai tanu. Giyang kaya bulan na Ramadan na pagkataling umar katano na giyay niya beloy a ulwan o mga ulan-ulan. Giyay beloy wallah a ulwan o mga ulan-ulan. Giyang kaya ulan-ulan a Ramadan. Giyang kaya bulan a Ramadan na ikapataya rukun o Islam. Tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Pianagumbalay sa Islam sa 5. Napaganero na giyang kutwa bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ay paganero kuno Islam nasukasaksi ka sa daden apato ta simban inunta na subus wallahu subhanahu wa ta'ala nagumataan asu Muhammad na subus kanyan wallah. Ay kadua rukun Islam nasuki pamay akitindigan siya ko sambayang iqamus salat. Ay katalwa rukun Islam na itauz zakat. So kitunay nakasi ku zakat na ayay kapata rukun Islam na susawmu Ramadan. So kapamuasay sa giyang kaya bulan Ramadan na ayay kalima na sukanawiya sa Baitullahil Haram dito suka pinay haji. Ginanimi aluy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama nuto na padanan sa fadail lagi ang kaya Ramadan. Pada sa kapakalalabi lagi ang kaya Ramadan na biyoloy wala ikapat apulaw sa Islam na giyang kaya bulan Ramadan adi kakurek. So parateya di kakurek. So kababalo yung manusia ang Muslim amay kauungkir niyan agyang kaya bulan Ramadan. Pada sa kapakalalabi lagi ang kaya bulan Ramadan na ron ini turun wala agyang kaya Quran. Aso Quran na sa kaniyan imakalalabi ko lang na mga pangitaban. May asa-asaw. So mga tutulan si kumiyang una ang mga tao. Ipun nakadun si ko Adam alaihi salatu wassalam na miya pupos si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya makalalabi ko mga kitab. Naso Quran, naso mambuso Quran. Na sa kaniyan na sa kanya ni pangitaban ng umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayamang buwa makalalbi kung mga umma na sa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagya aya kitabiran na sa Quran na ayamang makalalbi kung mga suhur mga ulan-ulan na sa bulan Ramadan kagya ini turunon wala na sa makalalbi akita begitu sa Quran tigmana iwallah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sekalian seulan-ulan Ramadan aron ini pantag wallah akini turunan si Quran Qur'ananan apakah bidania suribat anagu subnar aturuan si mga tao padepan sa fadail lagi yang kaya ulan-ulan Ramadan padepan sa fadail lagi yang kaya ulan-ulan Ramadan na annallaha ja'ala fihi lailatul qadr yang kaya ulan-ulan Ramadan na piada lemun wallah su isa akagagawi piada lemun o Allah su isa akagagawi agiyuto isa akagagawi na lebih sa kapya uli na mas mapya adi susang gibu ulan-ulan tigmana wallahu subhanahu wa ta'ala lailatul qadr khairum min alfi syahr ulan-ulan Lailatul Qadr kagagawian na inukur khairun min alfi syahr lebih sekalian amas mapya adi susang gibulan-ulan aya pitur wala na khairun lebih amas mapya kenapa makati timbang kenapa ya pitur wala na makati timbang kusang gibulan-ulan kaya pitur wala na lebih amas mapya adi susang gibulan-ulan na ipandapat kasagiang kaya upama kami sampai kasagiang kaya bulan Ramadan na mata buka Lailatul Qadr asakan na di ka di mamati sa Quran sakan na di ka di manambayang sa tahajud sakan na po pumang ni kasarila sa iku Allah sakan na di ka di doa sakan na di ka di sadaka Nagyang kutom yang gelubok karuna khairun min alfi syahr na tumuto
adi semua penggelebek ka asimba si kusang gibulan ulan akan abalailatul qadar. La ilaha illallah. Pada pasaka pakalalabi yang kaya ulan Ramadan na anna Allah ja'ala siyamahu wa qiyamahu imanan wa ihtisaban sababan li maghfiratillah. Bialoy wallah suka pamuasay sa giyang kaya bulan Ramadan. Nagusuka pa nang bayang iku mga sunatun. Gitu so salatut tarawih uri na qiyamul lail. Dia lu ini anu tu asar kaya membuka pamuasa ka, nagu ka panambayang ka sa tarawih, na para tiya si iku Allah, nagu ara-para pa si iku balas wallah, na perilaang kau Allah. Perilaang kau Allah. Tingman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sadin sa tao, apusa niyan subulan Ramadan saya kaya pusa niyanon na imanan para tiyaya si iku Allah wahtisaban nagu arap-arapian si iku balas wallah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi na irilahun wallah sumiyangaw una amiyangan dudusan yan. La ilaha illallah antaway da madusa na ukabaya ka pagari kulay luksakan akarilang ka wallah na pamuasay nga subulan Ramadan sa imanan para tiya si iku wallah wahtisaban nagwara-parap si iku balas wallah. Kenapa pumuasa ka tigiran akibida ako natura penipitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sa tawa itindigian so mga sunnah si iku kagagawinan si iku Ramadan sa arap-arapian kubalas wallah para tiya si iku wallah na iprinaun wallah sumiyang unamiyangan dudusan yan. Giyanan napadanan sa fadail agiyang kai Ramadan. Padapan sa fadail agiyang kai Ramadan kapakalalabi niyan na inna Allah azza wa jalla yaftahu fihi abwabul jinan. So Allah na palakaan yan sa mga pamintuan o surga. Palakaan Allah sa mga pamintuan o surga ay giramya kataling umasubulan a Ramadan. Tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam idha jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Andin ni kapakataling umaw bulan a Ramadan na lakaan wallah sa mga pamintuan o surga. Lakaan wallah sa mga pamintuan o surga. Na lakban wallah sa mga pamintuan o naraka. Napakipatung wallah sa mga syaitan. May alagi yung utay sa mga gurutan wa pabakay to surarad o syaitan amarata. Padapan siya kapakalilabiyag yung kaya bulan a Ramadan na anna Allah fi kulli laylatin anna lillahi fi kulli laylatin minhu utaqa'u minan nar. Umandin kagagawinan ko Ramadan na adan apatendun wallah apapakamaradikaan yan si kunaraka. Giyang kaya siya kaya akuan giyang kaya uri penakan na miya maradikad na isi kunaraka. Ay nadarpa yan na susurga. Umandin ito kagagawi na adi na pekamaradikaan wallah adi matatendu sukada kalabilangannya. Ay panda patakaw pamakama padigaw. Antunay piteru Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli laylatin utaqa'u fi kulli yawmin wa laylah. Mata na tigin aswallah na umandin gawi na kagagawi na adun apa pakamaradikaan wallah adna mga maradika wallah sagiyang kaya uman gawi udina uman kagagawi isi kubulan Ramadan. Giyang kaya pernah bulan Ramadan na padipasya kapakalilibinian na anna siyamu Ramadan sababun litakfirid dunub. Yang kaya kapamuasay si iku Ramadan
na kasabapa na isa kaprilair ka wala ko paglitan Ramadan na isa nagusog giyang kaya Ramadan nakapapantagan. Ibarat yan na mo sa kako Ramadan o giyang kaya po sa Ramadan. Na pumo sa kapaniman to. Na iya kaya pa mo sa nga kumipo sa Ramadan na imanan wahti saban. Karati ako Allah nagwara para ko balas yan. Na mini sampai kapaniman to sa giyang kaya bulan Ramadan. Na giyang kutuwa sa ragun. O paglitan naging kutwa Ramadan nagugiyang kaya kapapantagan upang mapakatalingong Ramadan na sumiyang ang gugulaw lang araw mga dusa na iprilar ka wallah. Kung ipitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir idza jtunibatil kaba'ir. Suatigu Rasulullah so 5 waktu. So 5 waktu na so pagletelatan yan na pagkilalasiyan so mga kadustaan. Naguso pagletan udua di maat na pagkilalasiyan pan so mga kadustaan. Naguso Ramadan o pagletan manusia Ramadan na pagkilalasiyan pan so mga kadustaan. Amay membuat tigu Rasulullah kapanang gila na ka so mga aladusa. Ato na ibang aladusa. Na padi sa mala adusan nakapanakot kapamuno kaprata-rata ikumbel alok kapalagoy kumasakat tidawa nagugiyang kutua seher giyang kutua seher nagusuka priba gina ni mga aladusa apato tagyang kutua kapanang gila itanor nasar kapanang gila na kanan nagyang kutwa pagletelatan o sambayang pagletan o 2 Jumaat pagletan o 2 Ramadan na iprilar ka wallah sa mga kadustaan ako. Padanan sa mga fadail giyang kaya Ramadan. Giyang kaya pa na Ramadan na padapan sa kapakalabin yan na upama ka sumbayang ka. Sumbayang ka na ka so salatut tarawih. Padika so imam. Nayaw na ka dun sa taman sa makapasad sumbayang so imam. Na isulat wala abalas ka na lagi di kabu upayan ng bayangan so tanda yung kagagawi no kailangan na kanabandog liga pa kasi lang tanong sa Aisha na buru-buru tanong sa liyo ay mas mafia na manayaw tanong so imam matigurtan wataman sa diskanian makaliw o dinataman sa diskanian makapasad siyong sa tarawih panayong tanong mabukunab no manayaw tanong rudya masigit ay mambukan ron absumbayang tanong patinus kanyan na isimbayang na isurat imbalasar ka na lagi dubang kapean ang bayang iso tanda kagagawi. Igu Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama mahal imami hatta yang sarif kutiba lahu qiyamul lail sadin sa tawas sumbayangan niyan so salatu tarawih apa dia so imam nayaw niyan di so imam tama sama kapasa so imam na isurat lagi di umbupian ng bayangan so tanda yung kagagawi api asigo buka tagong sa diyan ka balasangan wallah si kaya pa maginagiw timuon tan wallah si kusurga ni para kistinuro sa mga pamilya tanong nilang tan wallah si kung mga karibatan tanong na mga kadustaan tanong asalullaha an yuballighana Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.